Muraho neza bakunzi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubagezaho. Turi ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abarwanyi ba M23 barashe koloneli wa FDLR. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Masisi. Ese uyu mukoloneli ninde? Byagenze bite? Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye ikomeje kubica bigacika muri Masisi. Intare za Sarambwe zarakaye. Intare za Sarambwe zirimo kwisubiza ibice byinshi. Abasirikare ba Kongo, abazarendo ndetse na FDLR barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane ndetse n'ibice by'ingenzi bimaze gufatwa byose ndabibafitiye muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko M23 yarakaye cyane. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira bano barwanyi amaze gutangaza ko indege z'intambara za Kongo zirimo kurasa mu bice bituwemo abasivile. Lawrence Kanyuka kandi amaze kuvuga yuko indege z'intambara zikomeje kurasa muri Kivu y'Epfo. Amakuru dufite aremeza yuko mu Minembwe nako ibintu byakomeye cyane. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Uvira. Hari amasasu menshi cyane yumvikanye muri uriya mujyi. Amakuru yizewe arimo kungeraho aremeza ko amasasu yumvikanye. Birakekwa ko abasirikare b'u Burundi baba bakozanijeho n'abazarendo. Ese byagenze bite? Ibi nabyo ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Hari n'ayandi makuru menshi cyane ndi bubagezeho. Ntimucikwe rero ndetse ntimujye kure. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Aya makuru yacu munyemerere tuyahere muri Kivu ya ruguru. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri teritwari ya Masisi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane. Nyuma yaho intare za Sarambwe zifashe ibice bya Katobotobo, ibice bya Kasinga ndetse n'ibindi bice byinshi. Ubu ngubu imirwano iracyakomeye cyane mu bindi bice FARDC yari yarafashe. Amakuru dufite aremeza yuko intare za Sarambwe zamaze kwisubiza ibice byinshi. Amakuru kandi arerekana ko intare za Sarambwe zirimo kwivugana abasirikare ba Kongo benshi. Muri iyi mirwano irimo kubera muri Masisi biragaragara ko FARDC noneho irimo gukorana na FDLR mu buryo bweruye. FDLR nibo bari imbere ku mirongo y'urugamba. FDLR bagerageje kurwana ariko intare za Sarambwe zabavuniye umuheto. Dore nk'ubu ngubu amakuru akomeye aremeza ko abasirikare barenga 30 baguye ku rubuga rw'intambara. Ndavuga inyeshyamba za FDLR zirenga 30 ziciwe mu mirwano ikomeye irimo kubera muri Masisi. Amakuru yihuta cyane arimo kungeraho aremeza ko muri iyi mirwano abasirikare ba Kongo ndetse n'inyeshyamba za FDLR barimo gukizwa n'amaguru. Intare za Sarambwe zirimo kubahondagura mu buryo bukomeye. Tukivuga kuri iyi mirwano rero reka mbagezeho iyi nkuru ikomeye cyane y'ibimaze kubera muri Kongo. Amakuru yamaze kumenyekana aragaragaza neza ko M23 yarashe kandi kica koloneli Ukwishaka. Koloneli Ukwishaka yari umwe mu bayobozi bakuru ba FDLR. Koloneli Ukwishaka intare za Sarambwe zamurashe.
Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo muri Masisi aremeza neza ko mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Masisi, intare za Sarambwe zishe Koloneli Ukwishaka Nouvelle. Uyu nguyu ni umwe mu bayobozi bakuru ndetse yarashinzwe igenamigambi muri zino nyeshyamba za FDLR. Intare za Sarambwe rero nta mikino, intare za Sarambwe zamurashe rwose. Amakuru yizewe arimo kungeraho aremeza neza ko intare za Sarambwe zamurashe mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Masisi. Koloneli Ukwishaka yarazwi ku izina rya Mwene Sirake. Uyu nguyu kandi ashinzwe ibikorwa bikomeye by'igenamigambi muri FDLR. Amakuru avuga yuko uyu Koloneli Mwene Sirake, abandi bakunze kwita Koloneli Mwene Sikare, yarashwe ubwo FDLR yari irimo kurwana na M23. Ni muri teritwari ya Masisi. Muri za video ndetse n'amafoto arimo kujya ku mbuga ngurukanabumenyi, umurambo wa Koloneli Mwene Sirake cyangwa se Koloneli Mwene Sikare urimo kugaragara uryamye hasi, hariho imbunda ya AK-47 cyangwa se Kalashnikov. Uyu murambo biragaragara neza ko yambaye imyenda y'igisirikare cya Kongo. Amakuru dufite aremeza yuko inyeshyamba za FDLR nyinshi nazo zamaze kugera ku rugamba kandi ko zambaye neza nka FARDC. Ibingibi rero birongera gushimangira imikoranire ya hafi ndetse n'ubufatanye bukomeye bwa FDLR na FARDC. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe. Nyuma y'aho indege za drone zamishije urufaya rw'amabombe mu gace ka Rugezi, ubungubu kuri rigenekerezo rya 27 indege z'intambara zongeye kurasa muri kariya gace. Amakuru dufite aremeza ko imirwano ikomeye ikomeje kwibasira agace ka Minembwe. Igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu Minembwe. Abanyamurenge barageramiwe. Abanyamurenge barimo gutabaza bavuga yuko bamerewe nabi cyane. Nyamara biribonekeza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora ubwicanyi bukomeye cyane, burimo kwibasira abanyamurenge muri Kivu y'Epfo. Imirwano rero iracyakomeje. Twirwaneho irimo gukora ibishoboka byose ngo isubize inyuma ibitero bya Kongo n'Abarundi, ariko biribonekeza ko ibitero by'uyu munsi byari bifite imbaraga n'ubukana bikomeye. Munyemerere aya makuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Uvira, naho ni muri Kivu y'Epfo. Amasasu menshi cyane yumvikanye muri uyu mujyi. Ku isaha y'isaa 9 z'umugoroba hari amasasu yumvikanye muri Uvira. Amakuru arimo kungeraho aremeza ko abazarendo ndetse n'abasirikare ba Kongo baba bakozanijeho n'igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma y'aho abasirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera muri uyu mujyi. Amakuru yizewe arimo kungeraho aremeza ko abazarendo bakozanijeho n'abasirikare b'u Burundi. Muri iyi minsi abasirikare b'u Burundi barimo kurebana y'ingwe n'abazarendo. Abazarendo bavuga yuko bagomba gukora ibyo bashaka muri Uvira. Ni mu gihe abasirikare b'u Burundi bagiye babuza abazarendo gusahura abaturage. Rimwe na rimwe rero Abarundi iyo bashatse kubuza abazarendo ibikorwa by'ubusahuzi, abazarendo barasana n'Abarundi. Dore nk'ubu ngubu amakuru dufite aremeza ko abazarendo bagiye gupfumura za butike ndetse na za magaze. Abarundi bashatse kubuza abazarendo. Abazarendo nabo batangira kurasa Abarundi. Niko rero amasasu menshi cyane yumvikanye, abazarendo barimo kurasana n'Abarundi.